How are you this morning? I'm very good, thank you. Manuia taiao. Yeah. Taia manuia I lausunga Emele. Ia amatala tā whaatalonoanga I le vaenga leo le lau make pe mawhaiona e whaamatala lau tautua ma launga luenga o loo iai. Okay, whaaftai Janine. Ia mo mona whaatalo whaatu le mamalu o le tata watunu ule nei taiao fau. O tusa o launga luenga, I'm a mortgage advisor or a mortgage broker. Whaingo le wha Samoa lea tūlanga ia o awe sosoani pe whautua foi. Ie o fia whaatauni o lato whale a whapea foi wa ieiso whale motu ia o lesi vaenga o lau tautua o le sosoani pe whapea wheo na structure lau mo kesi po wani matatia o fia mauele ainga i le alualuanga I luma ia o ie e lau tautua to make sure that you've got the right structure in place for your mortgage to achieve what you're looking at achieving going forward. O le mana ia foi ona o la unga luenga we work with over 20 lenders, so we over le luas fulu ia banks o matunga lulu e whaatasi. So that means it's a option in mawhai ona whitunai, po whele mea best suited for each situation e mawhai ona. And part of that is my goal is help our people build wealth. O le Tamaoaiga I le alualuanga I luma mo tātou tangata. E tā ua I le malamalama pe whea na whaonga ia properties, ia tātou whale motu, to build wealth going forward generationally. So, yeah. Mana ia le tautua Emele whaaftai fo I mo le whaamalamalama ino lea vaenga. So mo I lato o lala I o lato lava ia whale le teimi nei. Ai o o tutongi pea mo kesi po le loan le bank. Yeah. O ani whautuanga mo I lato po o ani si awala I mawhaiona e whisosoani iai. Mana ia le fasili ia e mua moana whaamalo I le atunu ua iai le atulanga ua maua lato whale e le se mea whaingofie ia whaamalo le whinau. First thing for me is as a mortgage advisor is o le fasili. O le ase taimi lata mai na review aila mo kesi. Ona o le tele o lo unaunga le iai ia malamalama o tātou tangata. Pe o wheo le tūlanga o iei lau mo kesi o e si la fia le interest rates, o e si la fia le term o lau mo kesi la iai, o e si la fia fo ima e malamalama iai a inga o lau mo kesi la iai. Because from my experience, wa o wale tolus fulu tausanga o unga lua I le banking industry. So my experience is o le tele o tātou tangata peina o le umana saini le mo kesi ana tātia ia lea. Fato ato e susu e apea umaisi tausanga o tele. So part of my role is o le fautuanga mo tātou o iei mo kesi le taimi nei. E tatau on a review every year. Ia e sila po whela iei lo mo kesi, are you achieving le mea le matatia le na fia manau mea? So it's very important from that review. Ia nei lo le pe whawhea na toi fitu na I mo lesi tausanga. So part of my role with my clients is I try and review their mortgages, their situation every year. So it's aua tele. Yeah. So o I se whaataita ingala I reviews ia o loo whai e vai atu e leo o loo solonga lei poe leo solonga lei e iei ni suinga e te tawana whaia ina ia au si ai le naunau ta ingo loo iei I homeowners ia. Yeah. Mana ia le fasili wa o lesi tūlanga le a whape review atu e titilo. Oi le kia lele overkaimi la iai. Because some people work a lot of overtime, but then a leise review, yeah, you can spend the money somewhere else. E leile o iai se mea o whaongai nai le tupe maua. Wa pe o le tele a le tupe sautonu. Ia o le tele fo ina le whaal. So part of my role is te tilo po a tātou tupe e maua mai. O a fo I tātou expenses a whape o la wat iai se ava noa e mawhai e na pitu na ia increase ia I tātou pe meni I tātou mo kesi. Ia wa o le vave ana tonga le mo kesi. That's one of my passion is vave ana wha uma le mo kesi. Ia na vave foi leo na iai si fufuanga me whai ana whai. So you can pay off some of your principal a lot quicker by increasing a little bit of your repayment. So o isi tai me whai e review e o nei lole oi wa to tele le ainga wa matsua fo ina to ia wa ia fuanga wa mtauna fa tele le fale so then part of the review is what to tilo okay so
what's the time frame e mawhai ona tātou tilo iai, and how can we achieve ia le mele mana o mia. Mana ia o le ao o iei se fesili fo I lea tūlanga I le whaatele fo I o whale ma vaenga uma. But I wanted to touch on awa lea sa e saunua o le vave o na tutongi o le whale, o le lei fo I le nā, a iei fo I isi vaenga o lo whapea mai. If you pay the least amount, ai umile te mea tutongi ei, o se isi fo I vaenga le lei lea I lofina ngalo pe o le aso manatu I lea vaenga. Okay, yeah, o le tele o isi taimi pe e mana na o tātou e tu mai lalo le pe meni, e wha So o leo ngala leo le review e tilo a whapeo, ie nisi mea short term po I lea e mawhai ona aluanga iele se leni the extra funds to get rid of those portions a little bit quicker. While le telo isi tātou o te lo, isi tātou la iei aita lafu fo inga e mai isi small finance companies. So it could be part of the review le tilo, okay, keep the mortgage repayments le mele iel taimine as the long term, and let's funnel the extra funds le e whaavabe ai le tonginga o isi mea wala e whaisina mawalunga o le interest rates. So o mea whapena o mai au ngā le review. Yes. So then we look at what's going to be more beneficial mō tātou ia alualuanga I lunga le soifuanga. Ai me se lava I o le veitau leo lo tātou iei walu I lunga le tau le soifuanga. So e tāua tele le vaenga, tāua tele le whaalungo atu I le te taona tāpena ino review taitasi. Now, mo I lātou lea e alala I o lātou lava whale ai wa uma na tutongi le ai se mo kesi o loo iei. Whaamata o ani si tūlanga I mawhaiona la sia I lātou ia whaita inga lao le whaatele o se whale o se avanoa lea I mawhaiona e whaamatala le vaenga Emele. Okay, yeah, o le lesi le tūlanga I le over 30 years o lau experience I le I mātātou tangata wa le na lala ma soifua I New Zealand nei. Wa iei lātou wa umana tongi whale ia wana whanua fua iala ia le o mānei alawa na sau al tupe ia whaalu e whaiei lesi mea lai whafo but I believe o le mele a tātou silasila I fo isi tangata anu ulai fo sainga ma inkia they are building wealth using properties. Mali. And o le mele, that's one of my passion is ia mawhai ona whaamala malama I o tātou tangata. How can we create wealth using property? So o le vaenga la lea whapea wa iei sau whale wa umana tutongi o motu ele o iei se mo kesi. Let's look at options pe whawhawhia ona whaonga le value o lo whale. Maybe buy another property, or maybe buy another business, or maybe look at investing into the next generation in different ways. So o le mānei ala le o le whaatala noa, po o ani avanoa o mawhai ona maua e tātou, ona o te loa tātou umalawa nau mai New Zealand mo le lumanai, o le fia maua le Tamaoaiga. And I believe o le tele o tātou ainga le wa umana tutongi whale, we're sitting on a gold mine of wealth that we're not utilising. And o isi tangata anu ulai lato te whaongaina. So, o mea whaapea e mānai e ia le whaatalanoa. How can we maximise ia le wealth le no nofu matatou in properties? Yeah, it's so for una iei le fufuanga, part of my role is make sure that so se mea iei se melele, iei for unga risks where there's benefits, there's also risks. So part of my role is make sure when you go down this track, iei le loia e mawhaiunga advice ma iei ona tā puipuinga whaapea, ina ia malamalama I tu uma, so that you know it's a risk e mawhai ona manageable going forward. So it's a matter of looking at options, looking at the benefits, awa fo I ona puipuinga e tau ona iei. Whataita ingala a whai o loo iei se whale motu I teimi nei e whaonga ina le equity e whaatau e se whale lona lua a mata e se investment property o ani tōlanga le o a fo ini tōlanga le o le vaenga lea. Okay. If you're buying an investment property, obviously o la ieingi tenants, o la ieingi tangata e no futstongi ai, it's tau ona tilo o le tā ua le o le tilo o le tātou budget,
while you're looking at paying the tenants for ingalingi maintenance and me whapena. So those are some of the risks, I suppose, and those are some of the costs that go on a tuitutonu o le tātou budget. O le mele leila, you are looking at a long-term investment, o le tāua o le mele investment property. It has to be a long-term investment. It can't be an overnight success. E whailo le investment e tauna saula return. So o le tāua le whaatala noa i le alualunga I luma. So what's the time frame wa o le makeki la koe keeps going up and down, but long term it will give you a return in mawhai a umana tatongi le mo kesi o le rental property. Then you can get the funds coming in. Pe alai tatongi e tangata low retirement plan. So somebody else is going to pay you some dividends for your retirement. So Aiaia cost it sa ona tilo iai po le a whapea nei te will move out tenants. Can you afford to cover the rent? Or can you afford to cover the mortgage during the vacant period? So o me whapea nei te ona fitunai or maintenance. Do you have extra funds put away for maintenance? O le tāua lea, it must be a long-term goal. Can't be an overnight. Yeah, well, properties here a tātou sila iai. Mo I lātou, they've owned properties for more than 10 years. The property, maybe it was worth, maybe le se fulu tausanga talwai sa lima sala wafi. Me taimi nei. Yeah, miliona. Yeah. So e sila la iai le vale, 10 years. Ele mawhaina e se feina se lima sala wafi le 10 years le. So ati tila avi esele interest ma mea malavana. Yeah, you've gained some wealth within that period. So I hope that answers your question. Yes, no. Mana ia le whaamalama I no lea vaenga. O le si vaenga le a whai o loo iei se tasi o loo whaafunga mai fia whaatele le whale. Nisi vaenga e tue fia renovate le whale. O ani tūlanga po ni la sanga fo I what are steps they need to take in order to accomplish this? Right. Excellent. So first thing is we have a discussion to lupo o ngā whea la yele mo kesi le taimi nei. So po o le ale tūlanga la yele mo kesi, are we running it smoothly? Ia na tilo lea po le ale value le whale la yele taimi nei. And tātou tilo lea po le ale cost. Have we got the costs po a mea ye fia whale lei? So it's very important to have all the figures on the table. Le palenio le mo kesi la ye le taimi nei. What is the cost o le si fo I mea te taona tilo iai. Po ani a whape umana na value le cost le koe whale le iai. Is it worth doing the renovations? Pe a whape umana whaile valuation. This is the mortgage le taimi nei o le taule o le whaale le inga. Uma e la ititi le value increase ai. Is it worth, the next question is it worth renovating or is it worth selling and buying a bigger home? Okay. So, or options whape e whaatitilo iai pe, is it worth? Yeah. Is it beneficial pe le ai? Now, le fesili la so o atu ai lau whaamatalanga lea whaamole Emele. So, a whaila o o te fia lewa iei lau whale, o te fia whaataua se whale te le, o ani se vaenga e te taona o whaia? Anei, o le mea whapea, iei ona tūlanga e te tau o fwoi ona iei a whapea wa o le tele le wawai wa to tele whanau wa alo ma mātua wa like titi le whale. So you maybe want to put the house le te mine on the market. And whaatau sisi whale. So o mea whapea ma whai ona whai. Again, o le mea mo mua titi le iei a whapea o le ese mo kesi. Is it going to be be ese penalty? Is there a break cost to break le mo kesi la ye le taimi nei. Right. If you sell, e whaatau le se whale. Ai ei fwoi tutuunga e mawhai ona work out depending on the time frames. E mawhai e ona transfer lau mo kesi lea I le whale fau. So again, o mea umana ia mana ia le whaatala noa. Ai le itu o le whale le makeki. So I can advise in relation to some time frames. Ia whaingofia ia awana I breaking alo mo kesi lea. You can transfer that mortgage across. But a whapea le work le time frame, then e mawhai fo ina iei tutuunga what we call a bridging finance. So that can bridge the gap between the two.
pe work out ele work out the time frame. So there are options available. E mawhainga whaile bridging, but obviously mawhaina transfer le mo kesile to your new home. That's usually a lot more beneficial. Mana ia so se tautua lava so se fesili lava. Ma whaiona e maua le tani I le whalitua ia Emele ia ma le tautua fo ia le low market. So e se fi o lau tautua Emele? Mana ia le fesili o te msalo le me mo moana e lai I ma whau le tunu se whaapola pe fiele tau o le nei au nanga ia. O le mana ia le tūlanga lea e le se fi mo oe. Ona o le tele o banks ia mātou te whaile mātou whengainga. Ia e tutongi e la tau wa upea omana whaatino le ngaluenga. So you come to me, I work on your behalf with the lender. So o le mana ia lea, I work in between you and the banks. Yeah. Umalona whaatino umalea tūlanga. Ia ana tutongi lo lea o le bank. The only part that may cost you, be'a whapewa e tiritilo wa hi whaisau big developments of few apartments, a commercial entity, se mea whapena wo oi projects te tele whaingale as a commercial, then that's a little bit different, but o te loa o le tele le mamalu le tunuu, we are still just looking at residentials, investments o wele se fi, e tongi el bank ia ele au nanga. Oi mana ia te lele waenga Emele. Whaftai mo le tautua. Ia o le tātala noanga fo ile nai le nei tai au. Ai le mai a whaamulmole o le ase numera po se emaili fo I what are your contact details whaamulmole a wale whaafunga mai o le atunu. Okay. O le mobile number o le o lua fitu, valu tolu fitu, valu wha, valu o 027 837 8480. E mawhai fo eo nei sila I lau, I have a website, so you can go in there and have a look at the reviews from my clients. O nei tā ua tele I mō tātou le whaamalamalama pe whape ile experience a isi tangata lana o serving us, so that gives you comfort. It gives you confidence. I can do the job and I can do a good job. I also have a YouTube. You can go in and have a look, or Facebook, e mawhaiona mawai uma reviews, and I have some videos on there, so you can watch and whainga le tele eise malamalama mō tātou le atunuu e mawhaiona whasosoani, so you can email me at emele.palamo@loanmarket.co.nz. Mana ia Facebook and YouTube is under your name, Emele Palamo. Yeah. Okay. Whaftai lava Emele, yese isi wainga te whia saunua iai le mai a tātala noanga? Whaftai tele janine mo le nei tai au mata ngofia le nei tai au ma lava noa ea ele o ni ava noa e maua ngofia. So I do appreciate the opportunity and o le whautuanga mo tātou tangata Samoa le tātou mamalu le atunuu ia o te tau ona tātou tau mwhai e malamalama le lei tātou. How can we maximize the opportunities le nei atunu, and especially more tātou o iei whale, let's have a look at it. How can we build on that? Ia a wā tātou walum whanau ma ainga le alualu nei luma. Yes, you don't know what you don't know. A whai e se fesili. There's no silly question. Fesili, malamalama ai le fesili. Ai whaftai lava Emele Palamo mo le whaavanoa ino lau teimi ia awale tata noanga mana i o lewa malamalama le tele o vaenga fo I le tautua. Lea ua 20 minute ona tale o le intu la e iwa o lo e whaafonga mai le Radio Samoa, tasi 5 I watolu, amo.